Nein, das kannst du aber nachher nicht mehr. Weißt du, mit dem Element? Das ist ja nur aber es ist, wenn man es jetzt noch... Ah, der Putz, ja, sagst du, wie viel kommt der Putz noch drauf? Ja, 2 cm. 2 cm? Ja, aber da kann wie so bühlen, das ist dann auch scheiße. Aber ich würde es noch ein bisschen... Ja gut, dann musst du auch ein bisschen grossflächig. Das ist nicht... Aha, da gibt es... Ja, aber die Gardinerhäuser sind ja sehr dynamisch. Die sind... Ich bin zu weit rein. Ja, lass schon. Lass schon nicht an. Ist ja gut. Machen mal... Beim Bauherren müssen ja noch etwas dazu sagen. Noch mehr, oder was? Schon mehr. Ja, was willst du jetzt? Machst du das Bild? Warte noch schnell, Sekunde. So geil. Entscheidung jetzt. Schau jetzt den Stress hin. Nein, schon gut. Birreries, business, art e la donna polacca, la Pyriccia. C'è qua da fare con sush in Engiadina? Avant 15 anni ha realizzato Gražena Kulčík la Stari Brovar, la veglia birreria, un centro commerciale in sua città natale a Poznan in Polonia. Uważam, że w moim życiu E mia vita han coincidenze adina giocau una grande rolla. Io avevo presentato mia intera vita a Poznan. Tutina conoscevi un po' quella parte del mercato. to miejsce. Ma per caso io vedo che quella veglia birreria era scritta per vendere, in leuk tutto fatto speciale. E veniva bu produzione birra pli, ed io ho sentito che quei leuk che io les trasformare in un leuk fantastico per artisti ed artisti. To będzie to miejsce, które mogę przekształcić na to wymarzone miejsce dla artystów. Da prominente reclair per Gražena Kulčík, quis non des esser be un lö per business, ma ben per art e cultura, un success. Oh, maybe we can go here. In this villa, In quella villa avevamo un prim it bureau. was my first office. It's also Quei è un leuk fet special per very me. special place for me. Can you imagine that in this Sa small si immagina, in quella pincia casa vivevano 100 famiglie. 100 famiglie, sin fetch pauc spazi. 5 families in very small space. I have to move. Qui ho these un people cieta when I restaurare start to complex, restore this io sto place. translocale lieut che steva cheu, per cui io begiau casas novas per els. Quei stau in leung proces, ne venda lanciata, toccant il quel che ti vesa From the sus. beginning to have a project like you can see now. Really. Ed ora s'attira il centro de compra ed art 1 milione visitaders l'on ed ha guadagnato più premi internazionali. It's me. Quei son io. It's me. Oh. This is so fun. È una fotografia? No. It's painting. Na, quei me li giau. Paintings. Quei plai fetch bene alla lieut. Yeah, mom. Gražena Kulčík ha una filosofia che la nomna sia 50-50 filosofia. Minci investizioni so di mena ir 50% a favor dell'affar e c'è 50% a favor dell'art. Art notabene accessibile pubblicamente. Il motto da della è questo center where life meets art. This is sculpture made by Igor Quella Mitorai. sculptura è da Igor Mitorai. El era mio amico, un artista polac renomato silentir mon. Good Polish artist, very famous also in the world. And when the people Ad il leuk din sculptor a Poznan e ossa sotto la scultura de Mitorai. under Mitorai. Quei scibi. Il centro commerciale alla venduto intanto. Investì vevla del 2003 66 milioni. Venduti là avanti 3 anni per 290 milioni euro.
Il seds de sia fundazione Art Stations ci promuove artisti ed artistes polacas e specialmente coreografas e ballerins contemporans desnir transferi a Susz in Engiadina. Susz nie jest miejscem w moim odczuciu. A Susz sanza bo realizzare la strategia da 50% business a 50% art. Uważam, że potrzeby Mio basegna insomma da se concentrar a Susz proprio sil art. Il temps del grand business lascia da vos mei. Ils proxims ans lesio investi in mincha cas tot mias forzas e l'art. Przez następne lata powinna być skierowana na sztukę. Ed ora se vegna fabrica a Susz, despe bundant 3 ans. Gražena Kulčik ha comprato in frequart temp 4 casas il quartier de Surpunt. Tanterauter qui una veglia birreria. La visione de Gražena Kulčik è di trasformare il comunin in un mecca dell'arte contemporanea, con un museum, l'incontro con caffè e biblioteca ed una casa per artisti. Da wird es ein bisschen dunkel. Wo befinden wir uns jetzt denn da? Das ist eigentlich vom Schluss des Museums der älteste Teil. Das war früher noch mittelalterlich schon die alte Brauerei. Und die ist dann eigentlich über die Straße gewachsen. Und wir sehen jetzt eigentlich dann hier in Verbindung, die unter der Straße durchgeht. Das ist der früheste schon mal bestanden gewesen. Und die haben wir jetzt eigentlich wieder reaktiviert als Hauptzugang für das Museum. Ils due architects de questo progetto per Susz gigantesco sono Lucas Felmi e Casper Schmidlin. Ils spazi signiva fat birra a mo fine avant 3 ans cresce ussa un museum ein il Grip. Da sehen wir jetzt auch den Fels, der eigentlich das Fundament ist vom Ganzen. Und das kommt überall so ein bisschen vor. Es hat sehr viele kleinere Räume und die sind so verknüpft mit verschiedenen Wegen und auf verschiedenen Ebenen. Und dadurch hat man das Gefühl, dass es sehr gross wird. Ganz konkret, was heisst das mit einer Zahl? Ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht, weil wir haben wie aufgehört, das zu rechnen, weil halt immer dazugekommen ist. Es tratta intanto di raduant 1500 metri quadrati surfaccia per exposizions. Per raggiungere questa grandezza sei sciuvi minar bot 20.000 tonne material or del Grip. Ja, da sind wir jetzt eigentlich am Herzstück vom Museum. Das ist früher ein alter, ich sage immer Eisturm, weil da hat man früher noch Eis gelagert, um die ganze Brauerei zu kühlen, die kalte Luft reinzubringen. Und wir haben eigentlich den Eisturm nach unten einen Stock erweitert, um eigentlich das Licht, das wir jetzt neu reinbringen, dass wir das ins Herz vom Museum eigentlich runterbringen. Und das war immer so ein bisschen Orientierung, das wird Ankunft sein, das ist so das Herzstück für uns, vom Entwurf. La fundamenta e la struttura della birreria veglia è moduna visibile e va completata con fabbricati nuovi sotterranei. Gražena Kulčik vuol combinare il museum, scritto con Z del resto, installazioni fatte apposta per i locali con esposizioni temporarie. Was kostet denn der Bau? Ich weiß es nicht einmal. Nein, natürlich wissen wir, was es kostet, aber es ist schwierig, ohne Relation zum Ganzen. Die Zahlen allein, ich finde, man muss zuerst das Museum sehen. Es ist aber nicht, wir sagen die Zahlen jetzt nicht, weil wir sie teuer finden. Wir finden das Budget relativ bescheiden. Aber wir haben eine Bauerschaft, die nicht möchte, dass man es mit einer Zahl entdeckt, das Museum, sondern dass man eigentlich das Museum einfach als Besucher anschauen und nicht sich überlegt, wie aufwendig das jetzt ist. Und wir hoffen, dass eigentlich am Schluss die Leichtigkeit hat, das Museum, dass man sich gar nicht überlegt, wie aufwendig das am Schluss ist. Elis la colpa che Gražena Kulčik ha scouvert l'Engiadina. Il gallerist Miklos von Barta ha portato la polacca che l'aveva nominata dels indigents avant 3 giorni in Engiadina ed ella è restata. Ils prüms ans Schlin o a vie più a Susz. Es ist ja nicht so, dass es zu viel so Projekte gibt. Es ist ja ein außerordentliches Glück, dass darf man ja ruhig sagen, man sieht ja, was da entsteht, eine vermögende Person, noch aus Osteuropa zu allem, außerordentlich kultivierte, nette Dame und ihr Lebenspartner, so eine
Gebäude finden und dann die unglaubliche Begeisterung dafür entwickeln, mit riesigem Aufwand das anstellen, was sie jetzt anstellen. Ich kann nur hoffen, dass auch die Bevölkerung hier begreift, was hier passiert. Curcionado dici fan. Era tutto contenta perché questo stabilimento, questa birreria via qua era in un nostro stadio. Per il comune, per i lavoranti da qua dintorno, è una buona roba da lavorare. Aufs Museum habe ich mich auch gefreut. Aber die Baustelle ist eine Schweinerei. Bleibt so positiv. Quel del surpunt hanno un po' halt travassi, non può passarmi in tanto. Se vi mince lavorare, vengono in auto, i parcasi qui e ciao. E questo per noi. Se viene l'auto internazionale, va a piacere, das nicht. Ich hatte ja wohl wenn lehrer Start pro noch que guarda batoro scena così c'è per le imposte non fusco garantie da naival non è nella qua c'è la stessa qua. Il più mal ci può capitare c'è X un di disle rumist c'è to mia sculture si ven però l'ura to che ci de nu investi in beton resta qua. E questo buon per sus. Il giornalista polac Michael Mattis ha pubblicato avant un an un cudesch con le biografie dels più ricchi polacs. Il più ricco de tutti, Jan Kulczyk, il ex-omber mörder Grażyna Kulczyk. In fra pochi anni è diventato miliardario. Sia formula de business, comprare imprese statali per pochi raps e tiles vendere per fich blers raps. Jan Kulczyk już w momencie, kiedy upadał w Polsce komunizm... Già quel comunismo giusa fin in Polonia il 1989 aveva Jan Kulczyk tutte le premesse per diventare il polac il più ricco. A quei è diventaus. Jan Kulczyk è un simbolo per il capitalismo polac, un simbolo per il successo del capitalismo, denton è un simbolo della patologia del capitalismo. Aveva fatto buoni contatti e conosceva minchia politica e persone del business in Polonia, quei personalmente. Grażyna Kulczyk chciała, wydaje się, że od samego początku mieć własny biznes. Grażyna Kulczyk leva già dall'anciata naven visi na firma. A quils dus afons en nasci, alla luvrau in avon. Ella ha incietta di importar velos dil Taiwan. Quei era il temps che seu importava autos dalla terra tudescia. In sa vespiegi, mo velos. Quei era denton massas da velos che la ha importau a vendiu. Già da letzas uras es siamo sau che la leva adina essere independenta. Podobno cały Poznań rowerami z Tajwanu. To był ten pierwszy moment, ale to pokazuje, że ona zawsze chciała być samodzielna. Intanto a Susch, l'opera dell'artista Sara Masüger viene installata ante il canale de metal. Okay. I spent a lot of time in construction site. Io sono savens il plazzal, se sono l'engiadina sono io che quasi mince gi. I am almost every day here and I am here. Mi plai da vedere che il leux si trasformesce. How changed the place. It's for me it's big satisfaction. Quei data ni grande satisfazione. Culs architects discutenza svens mince dettagli a ce che stues veni faccia mi dau. We have to discuss with architects what we should change exactly in this day, in this moment. Grażyna Kulczyk si interessa per mince dettagli ed es aduna sul sprung. Sun la puntinada si incontra a Paulin Nuacla. Elle è responsabile per la restaurazione delle facciate e sgraffits. La nostra comunicazione è in prima linea sulle sbanadas da fabbrica e gli architetti. E spero che in avvenire sarà un po' più comunicazione con noi. C'è manca allora? Ma
venire più sovente insieme e spiegare in ciò che si vuole arrivare. Questo per esempio per questa casa che non sta in spera, la vecchia birreria, si ha fatto offerte e l'ultima ora trasmessa a Mainz e tutto il casino dell'andamento della fabbrica, signore, è il doppio del costo. Poi cominciamo a terzo anno, e loro stavano a essere finiti certi locali, e davanti è stato 3 mesi che ha sigliantato con dinamite, tunnels, e costretto con le pareti sui svessi. Il progetto è cresciuto da man. Peter Müller è falegname sus e fa lavori per il museum. E per via quai lavorano intanto 2 falegnami di più in sua officina. Le spine sono delle nuove spaiazze in questo. Una volta più svelte e una volta più platte. E mette avanti con questa, questa ciadaina, che è una pruna nels, che va. È una da dare il mais queens, la direzione da fabbrica da controllare. Allora va per l'architetto controlla una volta, si tenor contratti, si tenor offerta, e allora arriverà qui per il responsabile per le finanze, e quella controllerà, era una volta, e allora viene loro a pagare, ma ci sono due nuovi pagati. Gražina Kulčik è nata e cresciuta su a Poznan. Ella ha studiato giurisprudenza e è mamma di 2 ufanzi e nonna. Sia vita intera è stata una donna di business ambiziosa ed affezionata per l'arte. Arte che circondesce la donna di 68 anni era in sua casa a Poznan. My mother was a doctor and helped the people a lot. Mia mamma era medica che ci dava bugen tots. Ella I remember. Okay, not English. But if you want to alter in English, it's perfectly okay for us. Okay. Moja mama była lekarzem. Mia mamma era medica, mio bab pilot. Il 1 settembre 1939 es el parteus d'ina plazza aviatica militare a Poznan e Lujara. Turnaus es el perpuspel 49 per via della situazione politica in Polonia. Sytuacja polityczna nie pozwalała mu na wcześniejszy powrót. W połowie czułam się jak... Scomatta se sentevi audina vart scoppacatada in vatta e dall'altra vart scoin in armadira militara. Forton che mia mamma era una persona fec cara da murevla, pretendeva meu bab, una personalità fantastica, fec bia de mei. Per quei che aveva buon figlio, spicciava el de mei che io ademplesse la rola del figlio. Syna oczekiwał ode mnie, od córki, bycia niemalże chłopakiem. W związku z tym takie Quels 2 trats caracteristics combattono tocca nozze in mei. D'ina vart sun io schin giuldau, dall'altra vart hai un gran basin de carezia e cordialità. Istotą, która potrzebuje też i przytulenia, i zrozumienia. Taka jest. Sia son io. Después un per ans tocca ella per les 200 les più importantes collezionadres d'art mundialmein. Ella es inclets vestes co ambasciadura dell'art polacca. Sia collezione focussesce su arte de donnes ed art concepzionala. It's a feeling. It is the same like when Quei semplamein in sentiment. Il medem eisi con comprar casas. Se trova il temps per ponderani per discutar con altres personas, lo fece o meglio da sta. Il feug sto arder immediat. To discuss with other people is probably not. Quei era scia con la veglia birreria Poznan, quei era scia con la birreria Sush, ed ia era scia se compra l'art. By the art. So it's an intuition. Intuition. Ia in intuiziun, adina. Nus donnes vain intuiziun. L'istess, la donna polacca la più riccia non ha potuto realizzare mince progetto già. Un museum d'arte a Poznan ed una Warschau non è nie funkcionar. Ossa daje susz. Ja w Polsce już niewiele miałam do zrobienia. In Polonia a io sveu fa nuot pli. Usson io da casa in Svizzera, che io se senti au bein. Hi, Lisa. Ma ciao.
I am really happy. Oh my God, long time. Long time. You look. Ein Jahr. Ein Jahr. Bin ich weg. Ja. You look. Sehen Sie? You look very good, very pretty. Younger and younger. Yeah. You. Ja. Super. And do you like your place? Oh, das habe ich nicht verstanden. Oh, ich mag gern. Ja. Du magst das gerne, ich mochte das auch gerne, aber jetzt ist es dein. Okay. Ja. Und für mich ist das okay. Okay. Nese Vital è l'anteriore possessore della casa Vital. Un anno dopo che l'ha venduta ed abbandonata a casa, tornella a Sus per vedere il progresso del fabbricato. Hi! Ma che bello! Così grande qui. Bello, sì. Wow. Bello. Zwei schöne Zimmer. Ja, das ist schön. Das wird schön. The bibliothek and also here the bibliothek and here. Meisa, here open. Ja, Durchgang. Ja. Big room, big sound. For the theater, for performance, for conference, will be great. It's finished probably. Yeah. Okay. Nice. You can come anytime. Du, ich rede schnell romanisch. Qualche suo va ripeto. Questo punto ignoro quella ciambra che non leva netto roba. E qua in peu, c'est wow, c'est grand. Plus grand que Spetta. Hai più aer, sai? I vim buonissimo, ma qua vuol Blair Straps per fare uscire. Non avesse mai più di fare anche uscire. Sai? Per questo sono già contenta. E sono già contenta. Sehr ist. Ich bin zufrieden. Mit dir. Mit dir. Noi eravamo qui con 4 fans. E mi avevamo una camera, una casa spaziosa. Ma ora per me soletta, fusla proprio massa grande. E poi appunto le sdegna da qua ci viene l'androra creia. Perché ci fosse un speculante che detto è complicato per forza di più. E voglio fare abitationslandrora e vendere. Loro non avessero già venduto. Hier ist hier das Dorf und hier ist mein Haus. Okay. Also das ist nicht mein Haus. Ich habe kein Haus mehr. You are happy. Nur noch Camping. Ich habe zu viele Häuser. Und ich bin happy ohne Haus. Big problem. It's good. Ja, it's gut. really good. Okay. Nice. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao. Ciao. Gleichfalls. Primavera 2018. Les lavurs e la casa d'artists de sper il museum sun bot finides. Ed er il museum is bot pront, ma la porta è serrata per la camera. Nu prea rein. Da. Impossibil. Weil es qui. Gražina. Schenno domandar. Ed er un telefonat dell'architect Casper Schmidli no juda in Guata. No arrivain fin zum van porta. Gražina Kulčík sorta giusta con l'artista polacca Paulina Olowska, ci inchalesce un'opera creata apposta per il museum Sus. No però sta il Charcoura con la camera. We go outside. Savesses vus, per plager. Ja stum proprio mal, che io arvel il museum essa sadina ben veni. All the time. Penso che la les mantenermo un po' per avere un po' una sorpresa.
in mezzo. L'apertura del Museum Susch è annunciata oggi per il 29 dicembre 2018. Un but ambizioso. Tutti dobbiamo lavorare e lavorare insieme, decidere la Welt. Ma es ist gut, es ist stressig calm e ora si arriva da fare tutto. Fin in dicembre sei ben più in vistas tras il canal del grotto dell'artista Sara Masüger o l'ura sur ils canals socials.